kremasta nepečena torta sa jagodama sastojci, 2 pakovanja piškota, 1 le mleka, 3 pudinga sa ukusom vanile, 250 ml slatke pavlake, 200 gr krem sira, 6 kašika šećera, deo sa jagodama, 400 gr jagoda vode, objanjeno u receptu, 5 kašika šećera, puding sa ukusom jagode, 10 gr želatina, 1 kesica. Priprema: prvo skuvati puding od vanile da bi se hladio. Od litre mleka uzeti 150-200 ml pa pomešati da pudingom i šećerom i umutiti. Ostatak mleka staviti da provri. Kada provri zakuvati puding pa mešati dok se ne zgusne. Skloniti sa vatre, prekriti folijom i ostaviti da se hladi. Kada se puding ohladio ulupati slatku pavlaku. Puding malo mikserom razbiti pa dodati slatku pavlaku i umutiti. Zatim dodati i krem sir i opet umutiti. Fil od vanile je gotov. Jagode iseckati pa im dodati vode da bude 500 ml. Dodati i šećer pa staviti na vatru da provri. Kuvati 2-3 minute. Za to vreme puding razmutiti sa 200 ml vode, a želatin potopiti u 5 kašika vode. Jagode malo propasirati pasirkom za pire pa zakuvati puding i mešati. Neće se jako zgusnuti. Skloniti sa vatre pa ostaviti da se malo prohladi, nekih 5-10 minuta. Pudingu dodati nabubreo želatin i energično promešati. U kalup po dnu poredjati piškote umočene u mleko ili staviti obruč od kalupa na tacnu pa onda ređati piškote. Istresti pola vanila fila, poravnati pa preko pola fila od jagoda. Uzeti štapić za ražnjiće ili nešto slično tanko pa šarati jagode i vanilu. Ostaviti u frižider 15 minuta. Preko zatim stavljati ostatak fila od vanile pomalo kašikom da bi se lakše razvukao, polako poravnati a zatim preliti sve ostatkom fila od jagoda. Ostaviti preno noći ili bar nekoliko sati u frižideru da odstoji. Seći i služiti. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.